Сәлем достар, мен Темірлан. Бүгін біз Акинатор деген ойынды ойнайтын боламыз. Бұны көптеген ютуберлер де ойнайды, енді мен де ойнайын деген жатырмын. Ендеше біз видеоға кеттік. Келдік, міне біз видеомызға ваш персонаж зарегистрирован на ютубе, да. Ваш персонаж мужчина, мужчина, да. Ваш персонаж родом из Казахстана, да. Ваш персонаж брюнет, нет. Ваш персонаж живет на последнем этаже. Это же этот мой. Ваш персонаж носит чок. Ваш персонаж шохами. Да. Кымталамыз. Орка шар, орка. Мә. Орканы тоғылдан біз келесіне кеттік. Міне кеттік екінші ойынға. Ваш персонаж существовал в реальности. Да? Ваш персонаж женщина, ведь нет. Больше 1 миллион подписчиков на ютубе. Нет. Ваш персонаж говорит по-русски. Нет. Ваш персонаж казахстан. Ваш персонаж брюнет. Мен видеоға монтаж жасаймын. Да. Кім тауып кімсі? Қайтадан орқа. Достар, осымен жұмысты аяқтаймыз. Сіздермен болған мен Темірлан. Лайк қойыңыздар және подписаться етіңіздер. Қош сау болыңыздар.